Nikena lay speech. But then, Hakel Hati to Hakutaro, it's on its already. Ke Kuala, Kirapella, Mujimu, Kirapella, Mula, Mubuzan. Hakito was a mileage, Nikisan Lora, but Nikuta Hela, Marina, it's on its over, Gibuaya. Lay Pumpiono this morning. It's like Kamo Hete Molai. I did all the Molai any to a guy. So, Hani Kere, Kibata Hore, Kibuaka Saraham, Murutiote Haribuaka, Runa, Rele, Bangwap. More Bible. Matthew 19, verse 6. So then, they are no longer two. A man and a woman. So then, they are no longer two, but one flesh. Therefore, what God has joined together, let no man separate. We are one thing, let no man separate us. What God has joined, no man must separate. That is my message to you. 35, May 1979. Kokote. Ibele Mostilo. Ona Kosi Kolo. Malo. Gadi 5 June, same year. Ya Honale Gazette, ya Romente. El Super Horinya, the Kosi Kolo. Ya Yabama. Me Gahore, Nikisanse Kelele Soli. Hotenya Hotana Le Mocharela Kosi Kolo. Kana Goyating Nele Mukaja Mukaji. Baholo Bamis Anamis. Boswaro Nikitwell Kibetwella Mosisole. Then 1988, I think, in 88. Right so Kosi Hamani. Nene Avana Mocharela Kosi Kolo. Urmente uba munz mutiru. Yevere nyahusiame lene tota huba nete unam olela konya neno are kariano inakuyame hori kito haen yevetsama uba samonela chance hore azama hela kana kuyaha uba renya ta ko kebeisa lina laha Serete Pita Kama, Oromente, Hore. Isete Mola, Ilikosi Holo, Kisupa, Repita Hore, Kenotana, Musarela Kusipo. Boba Sankara. Badia, Ibera, Kaye Batore, go port. Yaka Humpiano, Eco port. Make it on your Hore. By the king. Ola leo mongwe yorumile okhote janong osemola hona big headed otawore kene khosi ware khauhan. So God give on a gating. The time has come. I think the time has come. Ebe sa tiro ya hona kosi kholo ya rona mo khote ya so. Ore Oskana le yobidi wang mo tshwarela kosi kholo.
ke tla tsena mo kgoteng e dira tiro ya Kgosikgolo. Ke tshwanetse gore ke tsamaya ke kopana le bagamangwato gongwe le gongwe ka re batho ba batla gore senyetsa, ba batla gore kgaogana, go na le lenyatso. Jaanong o tshwanetse gore ke tsena mo tirong ya bogosi ke le ka go baakanya. Ba re mo gona go monate ga o le konte o tlo gore nya dilo ga di tsamaya sentle. Nya selo o tsamaya di make sure gore go na le tshwaragano mo go rona. Ke batla go na free ke tsamaya ke na moemedi wa rona e seng go parlamenteng. Nya mongwe le mongwe ke kgona go tsamaya still ke taotona wa pele santse ke kgona go tsamaya ke go kopana le Batswana yaka ke selo o tsamaya ke ba dumedisi. O supa yaka re batla tshwaragano mo go rona mo kgaolong ya legare ga go na le tshwaragano mo lehatshe la Botswana. So ke batla go contributa gore go nna yang. So ke tla kopana le borangwane, my uncles, gore re ka bona gore nka semola leng go supa puso gore nya ke teng yaanong ke batla go tsena mo kgoteng le tibatiro. Ke a itumela thata gore ke kgonne go bua le lona le go dumedisa morago ga lebaka. Ke leboga hela thata gape gore le tsile tswano go nkgorosa mo lapeng. Thank you very much. Pula. a etsa go bua ke be ke tshwara a garangwane re mokhutswane sekgoma khampile monga lona o na bua gore o lebogela kamogelo ya e boneng ha e sa le maabane a goroga o itlhetse batho ba mo emetse mo tseleng
ba mo amogela ka loshala ba le ka dipalo tse dintsi tse di teng di akana gompieno a ba re a tsele ntseng jalo o lo neela lorato lwa pelo ya gagwe yotlhe mme na bua gore jaaka lo utlwile o ntse a le kwa Aforika Borwa. Sorry, can I must go to English? Yes, I was just reminded, Horikana, I'm talking to the visitors because Kozukulu spoke in Setswana. I was just saying that he started by showing appreciation for the welcome he received since yesterday, as he found members of the public lining the streets and assembling here in the same numbers as you see here to welcome him home. And for that, he's very grateful and he wants to share his love. And then he was confirming that you are witnesses here that he has been in good hands in South Africa. He's been well taken care of, and by many people in South Africa, Contralesa, Sanko, and many others. And he wanted to in particular thank Ambassador Bridget Motsepe, who took care of him and his family, his brothers and their families, as they are even now still not here with us. And Mama Motsepe would have been here had it not been for visa restrictions imposed on her by the current government, but nonetheless her role and contribution is very much appreciated. And as you can see, he's very happy that he still looks fresh and young, testament to your good care for him. He wanted to also thank His Majesty King Swati II in Eswatini, who has taken care of him also and the family. He has many people to thank. His senior uncle Kosi Sidiran Kamani, who resisted all efforts to dislodge him from supporting the former president in the capacity of tribal authority, until they found somebody who has started to dance to their tunes, to do the unthinkables in Kota. But it's just a matter of time because, as he says, October is around the corner. He also appreciates the late Isaac Kosi, who stood with him, and everybody who is in his office, in the homes, the young men and people who take care of him, and the entire nation of Botswana for the messages of good wishes by visits to him in South Africa, and then the entire numbers of his uncles who have been visiting him in South Africa on many occasions. And for that, the former president, Kozukulu, is very grateful. Also to several heads of states, including those in SADC, and in particular, the former president of Nigeria, General Obasanjo, for leading the efforts to try to bring peace in the spirit of peaceful resolution of differences or conflicts. He has shared with you the several awards that he was receiving as he went around the country, all of them from the SADC Awards for the Founding Fathers, which he was privileged to receive in Angola on behalf of his father, Cecil Tsakama. And then he was sharing the background and context in which he left Botswana to live in South Africa, the many accusations, fabricated charges of money laundering, the famous or infamous 100 billion theft, all of which have collapsed one after the other in the court of law for lack of evidence, including accusations of possessions of illegal weapons or weapons without licenses, and all the plots to assassinate him that have just been exposed in the way that it had. And of course, he made a brief appearance in court last week Friday to come and present himself to court, as there have been claims that he couldn't be found or that he had run off. And he wanted to commend his uncles for inviting President Masisi to today's occasion, although he's not here. In keeping with our culture and custom, he was invited, and for that he commends the uncle for upholding our culture of peaceful coexistence despite
differences that could be here. That is what connects us as a nation of Botswana. Of course, he shared the parable in the Bible of that which God has put together, let no man separate. And for him, that is what should characterize this country. In the end, he is confirming that he is ready, having assessed everything that has been going on. He is ready, as he is now back for good, to take up his rightful and birthright position of Kosekolo in the Kota, because there has been one excuse after the other for preventing those that he designates in terms of the law and culture to hold fort for him. But before doing that, he will consult his uncles, he will consult Botswana to determine the right time for this role to be taken up. In brief summary, this is the submission of His Excellency, but in total, we want to thank all of Baga Mangwatu and Botswana for welcoming him back and for supporting him. If I go to the presentation of the senior uncle Remu Kuchwani, I'm just going to scroll to go back to that because I was using this thing to write. He prefaced his submission with scripture because he was saying that he sees that Botswana is a fear-stricken nation that needs healing and restoration because of all that has been going on, and he's happy that that which we seemed to have lost in the son of the soil, in Kosiaka Mangwatu, has been restored to us, and he's here with us today, and for that Uncle Mokhutswane is very grateful for this treasure of a human being who will bring his nation and his people together. But he wanted to also set the record straight to say that we have this thing called the Tribal Territories Act, which designated Merafe in our country and also provided for the birthright leadership of the Khosi. In our culture, the Khosi is not an elected official like politicians are. Seraza Kama and Kamangwatu is the natural and eternal Khosi of this Morafe. And he wants this to be understood very clearly, that no imposter can sit in the Kota as it is happening and claim to be Khosi Mangwatu and to start to spew all disrespect and misconduct that is happening. And he implored the Morafe here to correct this error, because it has happened taking advantage of the peaceful nature of people here to be non-confrontational, even in the face of extreme provocation. But President Mokhutswane says this is the time for this error to now be corrected. Of course, he went into a very intricate detail of the hierarchy of Bogosi and Kamangwatu to explain that they are all the descendants of Sekgoma of Khari in the house of Kama, and that Sereta of Sekgoma of Kama is the proper line of Bogosi Mangwatu. I will not attempt to dissect it in the detail that he did, but he just set the record straight that Baga Mangwatu know who their Khosis are, and no chancer, if I can use that word, must be regarded or attempt to claim Bogosi here. In the end, Khosi Mokhutswane wanted Baga Mangwatu and Botswana to recognize the fact that Seretse Khama and Kama is very much alive and on the throne, and this will not be tampered with, whether in terms of the law or in terms of custom, and the right, including the right, if he so chose, to designate a tribal authority whenever he may wish to have that pertaining. And he submitted that the person currently sitting at the court must be reminded that he is imposed, and that will not be allowed to continue, because Baga Mangwatu, as assembled here, will reclaim their culture and set Bogos Joga Mangwatu on the correct path.
He of course thanked all of you, Controversa and Sanku, and also thanked Mayor Bridget Motsepe and all the heads of state of SADC who have been with us to turn our sorrow into joy. And in the end, he wants to welcome his Kosikolo back to his people and to his throne. This is the words of Cecil Sakama in Rale boga reka ba modimo na go e batani re tla go utlwa Kgoshikgolo jaaka na bua le rona le jaaka ba go baba ana tlhalosiwa kana a tolokiwa mme ka thulaganyo ya batani ntseng ka teng e ne re gore ha re jaaka sana ba a rolwa a ba mogelwa abo lena a ipolelela ke na kwa gore re bo re tsenya moruti gore a te a mo sego hate kana a sego hate mpho e re neetseng ye le kabelo le re neetseng ye mme ke na kwa ya ga moruti mo bogompieno gore a re dire tiro eo re fonele thulaganyo ya go amogela ra rona mo motsing wo wa gago se va a cantar. Primeiramente, Baturejo. Naki bidiwa metayo te bilini I mobisho kwa kere ya engi chenu zona Sotaki ni bisho kwa Okosi kuru ya ru Nakuya Nekoya beibe ntautona lanta ini ke ko ke morapele me gangwe le gape ke ntse ke morapela le ene wa itse ini ke re ha mo rona ke re ba ga isu modimo o mogolo mahoko a ntse na hetsa go bua ha re ne go modimo me nna ke motogala ka temana ile ngwe hela e tswa mo go Deuteronomy chapter 33, verse 27. Your Excellency, in all what has happened, in all that will happen in the future, here is a verse for you. Yahweh, the eternal God is your refuge, and underneath are his everlasting arms. Modimo o nnetseng ruri ke bosabelo wa gago le ka ga tlase go na le mabogo a senang bokhutlo. Modimo o ke eno e reng ga o tshabetse ko go wena o bone tshwaro ya gago. Mongwe yo o itseng Modimo a re in the garden of the grace of God, even broken trees bear fruit. How Peter we told him how you got this. And the remarkable thing about God is that when you fear God, you fear nothing. Whereas if you do not fear God, you fear everything. Let us pray. God of justice, you have reconciled us in Christ and made us one body.
empowered with the dignity of your grace, to walk in right and good relationship with one another. Open our eyes to every sin that blinds us to abuses of power, that distort your will for us and inflict the pain on your children. Teach us more every day about this power you have entrusted to us, that we may follow the lead of the Holy Spirit in our use of power and authority to offer nourishment and healing. We now commit you to the gracious mercy of God and His protection. May the Lord bless and keep you. May the Lord make His face to shine on you and be gracious to you. May the Lord look kindly on you and give you peace, now and forever. Amen. Kamantse a kalo moruti wa me ra go leboga mo go seno se baka rra gore o botse re sebaka se le wa ipha go ta go goroga hano go ta gore se go haletsa motsadi wa rona go ta go se go hatsa le haseleno la ga mmangwato le tšhaba eno ya le hasela botswana mme ka tshegogatso e ka borra re na le tumelo ya gore seo se re diretseng ka gore tsa gore ba hapela ga Ramasedi o ba monga rona pela ga Ramasedi se se ta re tshwaraganya se re bopaganya re le tšhaba e ba ga mamato ra go leboga moruti wa me le mamuru ka modimo a lesego ate pha motsotso ke ira mo go teng therisano ya ke yone tirisanyo ga e tšhenye o raya gore a sebe le bagolo a kere nako ya rona gore mme itseng gore rona ka kwano botsamaisi ra le rata lona le thetso e se kana ka sepe gore le bana ba ba hapele ga rona ba nkgopotsa 1967 re ne re nna jaana ha raiso Seseretse Khama le maiso a buisa batho a bone tse di ka dinekere ke tse di ruri jaanong re nkgopotsa nako e le wa itse jaanong ke raya gore ba rerisane nna ke letsele dikgang go monate go nna ngwana kana ngwana wa seruwe go monate go nna ngwana kana ngwana o ga mmangwato ka gore dilo tsa teng di na le thulaganyo e tsamaiso e letameng sele se o bonang ba rona bana ba rona ga se ba ba buiwang ko go bone go tse di dimalang ba itse tsamaiso ke a le rata bo ngwanaka la utlwa ba opeleng diata batsadi yes that's right mme monate wa lehatshe la botswana ke gore re na le bana ba kileng ba itamonye ba ipela ko teng ga go ntse jaana re gopola jalo Seseretse Khama re gopola jalo botsadi ja rona ja pele tsa go yo go tera sebolai re gopola jalo o Ngakgotla e kileng a e tshwara e ka kwa e tona go tlosetse phirita mo go nna kana ke raya gore that's good one tripa ha ke go tsamaya thank you Pastor
mo thulaganyo ya rona ka re le gore ga motsadi a sana a bua jaana re tabo re ikwanela mme go tabo go so go upile gore nya ga ka ke ra kwanela hela go sena motsadi a le mo bana yo upile gore bo boemeng ja lona a lathele ka gore ka tswa ga no ka re a lona ka re ga gona ni mme go no go dire tere kope mme mama sentsu ke ene mo boemong ja batsadi re mo he metsotso e mebedi re bo re kopa mongwe wa baemedi ja mapalamente le ene a tseye metsotso e mebedi le ene a lathele bo go teo jaanong ke kopa metsotso yone e mebedi o gala gore le bone ba lathele bo go tenya ke lefoko la tebogo ya la bogolo na bo manaka se ga re na go ba ga gore ba bue speech e tabo e go tla go le bona mme Masentso era moemedi yo ke tate ke go nela molekana ya mota ke tla go bitsa o ta go bua o tswa tate ke go bitsa o ta go bua e mapele re tsa mme batho wa bua ka kwano tswetswe mme se go lela ga putobotlhoko e le go lela ga boitumelo ke ne ke sa sologela mo nakong e gore a re kgama o tabaneng mme ka thata motho yo o godimo rra rona rote ke yo gorogile ke mo Botswana reng phiri o le sa go nyela le tota monga le tota leno ke gorogile ke morakgamagara ya maikgantsho a kana-kana a mo sotang go bua boesemang bo Masentso mme mo tsatsing leno ga re a rakana nabo re ba hithetse re hitelanye ke bone tang re lengwe la matsatsi kgamaede yo motho o monte ngwana ga seretse yo o itseng le batholagadi ba ba tshwana le bo Masentso a rata go ba bontsha ditso a ba butse kgoro ya kgota ya ditswang go e tsena re ta bona gore re ta bo re ba le ba re le kae bonyodi batho ra bo re le boleletse ra bo tshogare ga thatadikgwa ke ne ga ripaladikgwa amayo ke letlapa likadi la maruru likadile letlapa le likadile amaruru ga kopere mongame dumela mongame dumela tau ya dikgwa ke a itumela leoto la megala a boa mahala ne ke sa itse ga e ka re nako ye mongame wa bone mone ga mmabesi mongame dumela ke wa ka mangole magosi a gano ke wa ka mangole ke a leboga ke a itumela ka nne ntse ke botsa mongame gore a mme kana mo Setswaneng e se sekgowa ke sa itse gore a le lona le Batswana mongaba mbeng bane ke ntse ke re a mme ga ba ka ke ba taba go tlisa gae ba gaetsho ke a dumedisa beng bane ke a dumedisa mahatlhasedi ke a dumedisa batho beso ke a dumedisa ka koo mma ke re ke lathele se ke se lathelang mo ne ke raya gore ke se ka dela thata gongwe ke leke go nna botoka ba gaetsho tsela ye re kgama a e tsereng e ne e le thata mo go rona mo boeleng ne go lebega e se thata ka gore ne re ga re mo hitela re hitele hela tshwana jaaka le mo ga mmabesi a kgama ke gore a sena sepe se se re supegetsang gore o a tshwenyega
o lala le tala wa inyadi mathomono ba ntse ba robolwa ke tala o robala ha go sa le bana ke sa itse gore a mahatsi a kana a siretse a togetseng a agile nne le buswa ke mmamoswadinyana mme ile seretse ra rona mogolwagolwane seretse a tswa inyelane a ta re setse mathalioti a gampieno bo e semang ba thabang kgobe ka mutwa bakella ga seretse a gae re ne re buswa ke makgowa kwa ga mmamosadinyana a re ntsha mo bokgobeng ga ne e se ka ene wa ka bogompieno gongwe ba sa mo matobotobong a ba gatang ga ke batle go senya nako mme hela ke rata gore ba lemoge ka ba na le dirongwane gongwe bone ga ba yone mme ba na le dirongwane ra ba itse ba roma ba re gatuki ya go utlwa gore a re gatuki a go utlwa bone bathonyana kana ba re re bathonyana bangwe ba bua jang nna tota ke le nosi jaana ga ke ba tshabe nkile ka rabo mojakgobo ka ra re tseneng ka kganko kgoteng mme ka ke sewa sepe ba bo ba tshaba ka re ja ke tloga ke itsenya mo molomorwa ga ba isaeo ka tlhokong wa ka nkgololaka le nna ke be ke dumela mo go bone mongame re lekile mme a nkae kae re lekile re paletse re lekile o gorogile mahatshe tanki mahatshe a tisitse ra rona ga e le rona re nne batho re tabo re kopanye nabo re sena go photera o ba kwelela ba tloga ba bapisa dikontiri ba tina o bapisa Italian shake tang dikolonyele ba e le ditsenwa ha sala gore ga maloba ba mo utlwalla go ga bororo betho re ne re lebile re ta utlwa go tla mmona ile o gorogile tshethadikgwa gorogile le mabele re tadikadikile mabele la bona lese ko makoma ya goroga pula e sena nitadi e bola dibela tse ba sa belong go diepela la ba ne ba le mo kgoteng ba bua ke bona le tokala mahoko lona banna ba mono le sa bua neng ba bua go twe go a ila go se ka gata ga bua nna ga ke bona ga batho ba buila a re buang hela molona ya rona ya balwala kgosi e ne le teng ke bona le sa e opele ga ke tswele tshabai ka gore ne re tlhamile re dumelana mojakgomo ke mosaopele mojakgomo ke mosaopele kgaila ke le saopele wa mandu khwaya ne re dirile gore re apelle mongla rona e re ba rumile dirongwane ha ba utlwa gore re thamile dipina ka bone batho ba ke itumetse ke a itumela ga ke bona bokete jwa rona ke a itumela ra leboga marona ke tata khwaere ta re bitsa e tela therapina ngana ile mo hela ba emba rona ba taba uto gore pina ta rona ta re mo parlamento to ta hanre 2 minutes wala ke a go kwatela Bagi lemoge mongami Kusikolo Lieutenant General Dr. Kama Yen Kama Ngaruna Ta Kama Kama Mongami Yen Kamani ni o rangwa ni bote kahulahan karuna le baye mbote wa bahano usadi yote yo bahano le bagari khan
mare re le dumedise mo letsatsi la gompieno ka leina le lentle la morena wa rona Jesu. Ke boitumelo tsatsi jeno mongame gore re be re leha batho ba go bona ba kokwanye jana ba sela ba kokwana jana ha re lwa ntwa e ne le wai ntwa e ke tana mokhutswane hela ke supa gore e le ka di-stage tse tharo e simolotse pele ke mapolotiki ka ba ntse ba e goga mo tseleng le bone bangwe ba bone ba tshwarwa go na le bana ba ba totšharwa ba teng ngwane ga ebile ba pateletswa gote ba tshubile ntunngwe ya re ha ile bega gore jaanong ko sepolotiking o ka re goromenta o gana ka gore a re ke bapolotiki bona ngwane ba tsena mo teng ba re bapolotiki tswa mo tseleng ba re lekeng pele ka setsadi ya neelwa botsadi ba e leka ya re botsadi ntse bo e leka le jone moganega jaaka re ntse ba dira dithulaganyo tsa go bua le tautona mme gongwe ba sa amogelesege ba bona gore ee jaanong re lekile re botsadi jakane bolelagosi a bua gore mojakgomo ke gone e be e boela ko balelagosing sa me se ke batlang go se kopa tota mo go bone mo go wena mongame ke gore gorogolo bo go enkgare ka botalo mo ditsong tsa ga maoto ke go ba robitse mophato leina le la bolagosi le se ka la hela ya ka re phatalaga ka gore go supa gore batho ba nile dipelo ditelele thata ebile ba le dipelo thata ba batla go lwa ba lwela tshwanelo ya bone ba itse gore e ka nna masiela ha o seo mo go bone ha o seo mo gae ga ba itse ko ba robale jaaka o taba ba bare nna ba tshwarwa le re teng ga ba tshwarwa kwa dimongame le ke le motho a bohela go tshwarwa tota hela go ra mo polisi nna na sa batla go ntshwara ka na ga ke le baganya matholene a ba le ba go se mmile ko bohelong ke gore go go tswa le go ga te ha te ya mo ga te ke dikile mo parlamente a re mo tshwareng mme se tseno le go e tshele se re phataletse ka bokhutshwane hela ma ke nne bokhutshwane ya ka motsamaise tulang kopile mongame sa me ke go leboga gore tsatsi eno le be le khuta o le teng ga rona bana ba ntse ba re ga re bona le diganana dingwe tsatsi eno re bone gore ne re se diganana re ne re lwala gore re nne le tshwanno ya rona ya mong ga rona a le teng ga rona ka bokhutshwane ke batla go supa jalo gore mo tikologo ya central ya itseng go tswa bogologolong gore go na le kgosi go na le bangwe ba ba setse ba ipelaetsa gore go na le kgosi kgolo ya re ga re ba jalo se se akamatsa mo dikgaolong tse dingwe ka mo metseng e mongwe jaaka dintse go na le dikgosi kgolo tsa teng ga bona yo ngoregala mme ya rona hela ga re le kgosi kgolo batho ba ngoregala leina la kgosi kgolo batho re rata go ba netagaletsa gore re be re harologanya gore wena jaaka le kgosi mokhutswane ya sekgomagale ka go tlhalosa gore o mogolo wa bone bote mo ga mangwana ke sone se re be go ganoganngwe ka leina la kgosi kgolo hela jaaka morae mongwe le mongwe o na le yo motona mo gone le go lebelele ka bogaroganya tse re re kgosi kgolo jaanong mme se sa gamatsang gore mo merang e mengwe leina la kgosi kgolo la beela le ganega hela mo ga mmangwana mme yanong ga re ka ke ra tshaba gore re re o kgosi kgolo ya ga mmangwato ga re go some o kgosi kgolo ya e somilweng ke modimo gae ka o tsetswe o le motona mo bathong jaakane kgosi mokhutshwane a go ka gapela ga ditšhabatšhaba ke rata go ema gone ya motsamaisetiro ke yo meela ke batla go netatsa gore se re se itumelang ka bokgosi kgolo a rona modimo o netse kgosi kgolo yo o se nang lesekedi la ditlhaloganya modimo o netse kgosi kgolo yo o botlhale modimo o netse kgosi kgolo yo o pelontle modimo o netse kgosi kgolo yo o pelothomogi modimo o netse kgosi kgolo yo o na le tirelopele ke ema tanki parlamente madiriana ba gaetso ka ntlha ya nako ke bitsa batho ba baemedi ba metseng ba hata segamega go tla go dumedisa pele ga phare basadi ba rona re utule mme nne re re ba ba tswang kote batho ba dumedise tata re bona phara ko morago jaaka lekopa mme ma ke kope moemedi wa bodirwa ba teha ba tegoela moemedi wa boteti moemedi wa tsopo moemedi wa bokalaka a tumela go hakala tsa me
le tlo go dumedisa ba re tse dintsi ka go ntseng ka teng jaanong ga ke itse gore ba kae ba gaufi ta ya dumelang ko ta ba di halalo tsaya ke ne ke bua ka seemo seo that's right o tla ipua go ha a minute then hello go ha o ke re okay o tla ipua gore o sa kae o bo dumedisa good iya sanka ke bona moteti gore bile o dirwa a ya tumela gore kwa ha gore yes ba ke re mkala ke a minute bidiwa le bona ga mokalake hano mo boemong ja tšhaba ya ko boteti ya gago go sekolo ke re ke hano go tla go dumedisa mongame go sekolo go ka di tshwanela botlhe ke bana ba gago le ba bantsi jalo ba ntse ba teng ke re ke nne botlela gore o buile go sekolo o sa tshengwa kope ke mongwe wa batho ba ba neng ba tshwenyega thata gore ba go tlhokometse go tlhoko o leng teng koo mme mo boemong ja batho ba boteti ra lebogang ra jaaka no hiwa ditota le ga se le lotlhe gore ke wena o tlhokomelang bathoki ga go tswa ke so go tsena wena ba teng ko boteti wa ba itse ba ne ba batla go tla botlhe mme go sa kgonege o tla boa wa go go bone bana ba gago wa go ba itumedisa ke re ke a leboga mongame ke lebogela gore o buile ke a leboga bogosi jotlhe le gore ke boteti jalo go tsena go dirwa o tla ipua leina a ba a dumedisa Individual ke lebetse modirwa ba ke sa ba bonega go nna le go dira thata yo excellence ke itlhela thata mme ba le bogale ko re a teng go tla go ba bolela gore nya go bone botsogi amen ke a leboga gonne o tsena gape minute mma ke ditse yo gore o tla ipolela gore o tswa kae mo kgaolong tsone tse ke ne ke dikwase right mo motswetsong le ga e le bogolo jalo silakan tongol mau kunjungi silakan tongol nah aku nggak ada jadi hubungan jalo go tsena tsopo batho beso ba mangatokwanane Levete toko, kwe malapizza, ralisene, kwata mpa. Levete wala mara yale borra. Levogoi ongane. Levete la loe, dan la boton tu wala 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 wala. Ba mara correcta. Modio nda ko. Levete wala ena. Bo toba misa go. Oui, yo de
le re moredi se se tebe le ngwane ya ra ra le go ga go ra itumela re tsere na le gore ba nna ga e go ga le bone ba tswa re bona ba tswa re bolelela le se ntse go ga a re le gola le bosigo ne re le tswa le bosigo le ka batho go tota gore nya bana tsoga mbanna go tswe ya re se a le ra go thank you hey Hoy se polo Yohano yote Lawrence Budilenyane. Hoy se polo ke tswa ha phalape ke mela ba phalape. Re le bo thata khosi. Hoy se polo kgorogo ya gago e re tsentse moko. Mme bogolo jang ga rutwa o bua ore o tile go baakanya seemo mo kgoteng ya gago ga mmabato re te re ipele ka morahi wa gago ke a leboga mongaka ke tsamaya ka dipedi ka dinaisa mola ke ga tlo kgaogana le bogologolo dumela ba ya utlwa le somole ka e tswa ko dima e tlo go bana ka ntuna ya me go go mongane ya re dumela mongane re ntse re go shota mme ka ke go go tuka ene dumela go sekolo ke go seitse masaka go go moreni ipilela ke dilo go dumedisa go sekolo mme go go moreni ba go nyoretse ba tshwere ke tse dingwe ke a leboga ibobile ka dumedisa go sekolo ya Bila mapula matrole ya go tswa ko Sediba Phikwe ba rona ke ba la khosi ba ba ntse ba tseleditse go tswa ko kgotleng go tsena go le welcome sir le dile ka mai maruna wa to pa ka wa ko to kolo re kha ke le go go ha ke bona re mo le ba la khosi bo to nna ke go magala ke dile ka ba ke la le bana ba ke go kwana ntsha ba mo go ngwana ka mara ke ba le ntsha le morago ke sa nta go le ka ita ka le ba go kulane go Total na ina se le ala gore le bontsha gore re tsile le rona re tswa go mma ya wa palo mme kana rena le tumalo go sekolo gore le wa bolela ba wa re sa ra le mo ile gore ke tla go sa ya go itile re ma ga gore nya Christian ba bule ba gaetso Christian ba ya go thoka ya re ke ba ka go bana ka ba ba re ba se ya le ba le ya ni sa post ya ni sa ta ya o muji ka ba ke ha ai ko ba ya le ke ka Motsadi jo go ka hate
ke nna molela kosi ba na re tshwere re goga se o le motsegare ke tswa ko Radisele ke tswa mo Radisele ra go leboga moname re ne re go swela re swa le wena a buse go le motsegare a go ka reng re ne re lala re gogago motsadi o re buitse ra go leboga moname a go robile pula re tla itumela segolo se mo re tla se bona Dumelang batsadi ke a dumedisa monane la kgosi ke tswa ga Tokisi ke bidiwa Irene Tshepiso re go nyoretswe ntate go Tokisi re eme ka dinao le lwa bosigo le motshegare ke la le dumedisa magosi ba ba tswang ko lehatsheng le re ba kwa le re tshwanetse ra rona a pula e Hay un problema de llamar a la gente, ¿cómo se cayó? Un pan de agua. Es un tigre. Así no va a ver problema. Nada va a botar. Acabando. Pula. Ra le dumedisa go sa dilo go ratarang ra re dumedisa ba gaeso kgosokgolo ke bue yalo ke rena ke modula setilo ke tsatsana seno na le mogaisa ra be le mamogesela ra le batsadi ba bagolo ba teng ga batsana sa ke na le bagolo ela batona ba e le gore mana ba tagela tsosolo re le bogegela thata go bona ebile re itumela se magobaga ga o ne o bua wa go tsena ko kgoteng yalo wa go lerela re itumela karale wa bohelo bagolo bane Mina batsadi ke dira ke bone wa ruta ke tswa ka ga kgaolong ya Masaraseleka re itumeletse go bana mongwe wa rona thata re tlo go bereka le ene thata re itumetse mo penteng ka lela ya ka ntse mo kuteng kgodiane ke tletse boitumelo ke tswa ko kgaolong e nngwe e leng gore o itse gore ke itumetse thata ke itumetse thata go jenelela ko dandana ga mongwe ra go kopa gore o toletele ko kgaolong ya rona ya Masaraseleka ba go nyoretse thata ba go tlhoka mongwane mo ditleneng tse di tsekedi tanteng gore ga bolele ka kwa ga thata re bakela mo nakong o Masaraseleka ra leboga batsadi tota ke ba bale ba le 4 jaanong ka gore motsadi ga ba ke ba kganelwa mo Setswaneng go nna thata ga batho ba itumetse le di itshwarele bagolo ba ne ba supa boitumelo ga ke na pelelo ya gore re tabo re digetse gone ga makebitse motsamaisi yo motona a tswa di digele ka bogolwane ke a leboga batho beso ga se re dibele nako kana wa harna le bagolo a re gakologelwe gore na le bagolo ga o se go ta go tsena nako yone gotlhe jaanong letswai le sukiri di a soletsega mo nakong ya gompieno kura mona ke a itse ba fitlha re ta di tsenya re ta emeletsa mogolo yo tlang gore tswana ka kgwaere mme yone ka phara a eme ga ipaakanye go tla go emeletsa mogolo e tla reng ga la ka kgwaere eo ga e digela e tla ka yone go mora tesabile ya e tla go e digela motsadi wa rona go tla go re tswalela e tla re ga sena go tswala re tana le dikitsiso tse tla gore di le neela batho beso majana a dipitsi a le gore ba ka sepirisa tlhokala ga bona stage show ba re ba tsene ba ene ga ba opele Good.
Yamba Aye Dumela 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 Izilego Bera Izilego Bera Izilego Bera Aye Dumela Dumela Aye Dumela Dumela Orokamazina udavera Ukuyetwana waisira ujamai Orokamazina udavera Ukuyetwana waisira ujamai Ujamaye waisira Ujamaye waisira ujamai Ujamaye waisira Ujamaye waisira ujamai Orokamazina udavera Ukuyetwana waisira ujamai Orokamazina udavera Ukuyetwana waisira ujamai Ujamaye waisira Ujamaye waisira ujamai Ujamaye waisira Ujamaye waisira ujamai Orokamazina udavera Ukuyetwana waisira ujamai Orokamazina udavera Ukuyetwana waisira ujamai Ujamaye waisira Ujamaye waisira ujamai Mariten sebaka se batho beso go bitsa motsadi go tla go re leboga mo nakong ya gompieno ra ngwana a tsona Ya bua ntate Lekelela nthaki melisa mongane baeng ba ba tlotlegang go tswa ko Afrika yo Borwa Contos Lesa le Sampu Bagaetsi ke rumile tiro ya kutshwanyane ya go leboga nteng ke rekele selele motho wa gae ya sone sa re ga bona modimo o teng wa rona o bone o tsamaya ka dinao melatelo yotlhe ya rona ba gaeso e re sa bolonko e tshwaraga re tumile lewata le lehubedu bao ba le ba nne re ba bona ka dipitse le masole ga morago ga rona ga rona gore ba bona gope ke nako ya gore se batho ba bona gope a morago ga rona lekwalo la ga Matayo ngaka Matayo wa botlhano o rile go sego ba lelang gonne ba tla gongwe re ba kgomotsonye ko godimo thata ba gaeso
ra kgomotsega ena ka kgomotsegela ruri Isaiah chapter 1 Iwa hela jana re Kgomo itse ha e helwa ke monga o ne teng a ke re e itse morui wa yona le sela itse ha monga ona a e hela dijo teng Israel yone a itse batho ga ba lemoga ba lebala ka bonako motho ene o lebala ka bonako ga kgomo itse ha e helwa ha itse morui wa yone le sela tota tonki itse ha e helwa ke monga yone motho ene o lebala ka bonako re bua ka bogosi ja kgosi kgama ba gaeso jole bo itleng go tswang ntswantswang ile kgosi kgama yo eteletse mo mogolowe le bonnawe sebele bathong wa ko mosia go go ba tshireletso yo batho ba bantsi ba lebetseng tsamaiso ya gagwe a re ko ka tshireletso gore mahatsha mabedi a South Africa le Rhodesia ka ba se ba re mitsa re sa le Botswana jaaka gompieno re le Botswana ba le bantsi ba lebetse gore go diragetse jaaka ka kgosi kgama wa boraro batho ga ba lemoga ga tonki le kgomo di itse morui le ga di helwang teng ka ngwaga wa 1965 Serata Khama a rola bogosi ja gagwe jwa neng a boletswe ke modimo a re nnyaa ke batla go golla lefatshe la gaetsho tšhaba ya Botswana a ineela sepolotiki gore a golle lefatshe le mo ateng ga mo mosadinyana le ipuse batho gompieno jaana ga ba lemoge ba lebetse ga kgomo le tonki di itse ga di helwang ke mongwe wa tsone teng re ka bone se ga ka nne se ka leina le bagaetsole gongwe ka gore dinebitso ke matlha a mangwe a mabedi ba tsa dikeko tse tsa rona tse nne di sireleditswe kgosi kgama wa boraro o ne a leteletse le makgwa go nna mo lehatsile ba dira mabenkele a nne re reka dijo mo go one ke gakologelwa ka nako eo kgosi kgama wa boraro o ne a santelele pele kgwagwa e ba foundation ga dinkile le ka ntateng ya gore o ka tloga a bona ditswammung tse di thata ka gompieno e ikgantshang ka tsone lefatshe la Botswana batho bangwe ba lebetse ba gaetsho ga ba gakologelwe dilo tse re ka leina la kgosi kgama ga o bua ka kgosi kgama ga te o bua sepolotiki ebile o seka ba tsena le makgoteng ya gagwe ya ilagileng ya kgosi kgama e tswetswe ka mpateng ya gore le na le bua ka le leina la kgosi kgama wa bone yo leng gape mme
o gorogile ba gaetso rona ba re kgobokaneng gano maina a rona na sa go gogwa mo mosebetsing re na le bitswa wa boseeletso ba ga re ba itse ne re latolwa ga gare ga morahi mo kgoteng yo o busang gompieno gore ga re itse rona ne re ikitse rona ba gaetso gore ke bana ba ga sekgomo ga kgale ga bangwe nne ba se tlhole ba re itse ba re bitsa ba haba ga ra gana boganana ba gaetso re bitswa diganana re dumanye le gone gore mme boganana ja rona re tabona ko botala helelang teng ga ra soga ka nne re disa re sellelang ke leboga baeng ba rona go tswa South Africa gore ba tla boa gano ba utule monna rona sa se buileng ga pele ga rona gore madubadube a diragalang ga kana a ntseng a diragala mo ga mmamatube o ikaeletse go agetsa modimo mogolo wa gaetso a o galaledi yone maoko a o buileng ke a nnanyela mo pelong yame ga nna a sa bua ne ke sena boitumelo bopegela mme ka wa buile gape le ga lona ke a le leboga ba gaetso gore ditsela tsa rona di bo di utuka Mprofita Isaiah ile lona le hatse se ke gantse le uto se se buiwa ka go se ke gantse ba ga mangwa le bona se ke ile ditsebe utila gore mona ona re go ra di ka karabo e go re go godimo ere Ratan Road a re ke batla go tsena mo kgoteng mo go hetsa madubadube o tshwana sa ke se lebogelang gape le ga lona ne re nyoretse le go le la kgwedi la gore pele ga ka dira sengwe le sengwe sa ka sa akanya ke gore a te go baakanya kgaolo ya ga mmangwa lefatshe la ga mmangwato le boele mo ditsong tsa lone ba gaetso ba ga mmangwato nna di itsewe ke le batho ba ko godimo mo ditlhaloganyong rona wa re godileng o tshwanetse o busa bogotsisekele o ne a sa amogele sengwe le sengwe la se buiwang se tswa ko enyelang ke mo mosadinyana hata le mpone yo nna go tse commissioner a goroga ko mafikeng a tisa molaetsa go tswa ko England a bisa di-question tsa Botswana ke goroga ko mafikeng kwa motsemogolo wa rona e santse e le mafikeng ka nang ngwaga le itse gore motho wa rona motsemogolo wa rona ne e le ko mafikeng ne le yona headquarters ya missionary nna re ga commissioner a goroga kwa ka Limpopo a isa a tisa magosi a rona ko theba ne ba le bana ba re go se batho o tla go se ke ga endele a ntshale go kwa re ra utlwa